Hello, how are you today? Are you ready for the lesson? Салам, қандайсыңар? Бүгінгі сабаққа даярсыңарбы? If you are ready, let's review our previous lesson. Анда даяр болсаңыздар, біздің мұрынғы өткен сабағымызды қайталап алсақ. I have got a book. Менде китеп бар. He has got a cat. Анда мышық бар. Экинчи учур бул сырткы көрүнүшүбүздү сүрөттөгөндө колдонулат. Мисалы, he has got black hair. Анын чачы кара. Же болбосо сөзмө-сөз которгондо анын кара чачы бар. Эгерде мурунку сабактарды көрүүнү кааласаңар, ЭлТР Билим Илим каналынын Instagram, Facebook, TikTok баракчаларынан жана YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. So, today's our new theme is about there is and there are. Бүгүнкү 9-чу сабагыбыздын темасы there is жана there are конструкциялары жөнүндө болмокчу. Алгач, there is жана there are конструкциялары кандай которулат? Бул конструкциялар бар же жайгашкан дегенди түшүндүрөт. Кандайдыр бир буюмдун же нерселердин жайгашкан жерин айтуу үчүн колдонулат. Мисалы, there is a boy in the class. There is a boy in the class. Класста бала бар дегенди түшүндүрөт. Бул сүйлөмдүн структураларын чогуу үйрөнүп көрөлү. Биринчи сүйлөмдүн башында there is же болбосо there are конструкциясы болот. Андан кийин what эмне деген суроого жооп берген сөздөр келет. Андан кийин where кайсыл жерде деген суроого жооп берген сөздөр келет. Мисалы, there is a computer on the table. There is a computer on the table. Столдун үстүндө компьютер турат. Же болбосо there are pupils in the class. There are pupils in the class. Класста окуучулар турат. Же болбосо класста окуучулар бар деген сүйлөмдү билдирет. Эми белгиленген сөздөргө маани берип, которуп көрөлү. Биринчи сүйлөм. There are two chairs in my room. There are two chairs in my room. Бул жерде in my room деген белгилендире. In my room бул менин бөлмөмдө деп которулат. Кыргыз тилинде бул сүйлөмдү которуш үчүн биринчи менин бөлмөмдө эки отургуч бар деп которуп алышыбыз керек. Экинчи сүйлөм. There are nice pictures in the book. There are nice pictures in the book. Бул жерде in the book деген сөзүбүз асты сызылган. In the book бул китепте. Демек сүйлөмүбүз китепте деген сөз менен башталат. Китепте сонун сүрөттөр бар. Кийинки сүйлөмүбүз. There is a computer on the table. There is a computer on the table. On the table деген сөзүбүздүн асты сызылган. Ал столдун үстүндө деп которулат. Столдун үстүндө компьютер турат. Кайсыл учурда there is жана кайсыл учурда there are колдонулат? There is a бул жекелик түрдө колдонулуучу конструкция, а there are көптүк түрдө колдонулуучу конструкция. There is a book on the table. There is a book on the table. Столдун үстүндө китеп турат. Бул жерде бир китеп болгондуктан there is конструкциясы колдонулду. Кийинки сүйлөм. There are two books on the table. There are two books on the table. Бул жерде столдун үстүндө эки китептер турат. Ошондуктан биз бул жерде there are конструкциясын колдондук. Эми is жана are to be этиштерин колдонуу үчүн атайын ачкыч сөздөр болот. Ал ачкыч сөздөр there is үчүн артикль e. Артикль e бар болсо, анда биз there is конструкциясын колдонобуз. Же болбосо one жана much сөздөрү келсе, there is конструкциясы колдонулат. Ал эми there are конструкциясы үчүн ачкыч сөздөр s мүчөсү менен аяктаса сөздөр. Экиден көп нерсе болсо,
же болбосо many жана a lot of көп деген сөздөр менен кездешсе, there are конструкциясы колдонулат. Эми келгиле сүйлөмдөрдү чогуу толуктап көрөлү. Биринчи сүйлөмдү карайбыз. Биринчи сүйлөмдө they are a carrot on the plate. Бул жерде асты сызылган. A carrot бул ачкыч сөз. A carrot бул жекеликтир. Ошондуктан биз is ды коебуз. There is a carrot on the plate. Экинчи сүйлөм. There are many little trees in the park. Бул жерде ачкыч сөз many trees. Many trees. Көп дарактар. Дарак көп болгондуктан there are конструкциясы колдонулат. Кийинки сүйлөм. There are many children in our school. Бул жерде many children деген сөз, көп балдар деген сөз бар болгондугу үчүн there are конструкциясы колдонулат. Кийинки сүйлөм. A big tree in the garden деп турат. Бул жерде артиклі бар болгондуктан жалгыз дарак турат. Анда биз there is конструкциясын колдонобуз. Кийинки сүйлөм. There are many boys and girls in the park. Көп балдар жана кыздар. Бул биздин ачкыч сөздөрү s мүчөсү менен аяктаган сөздөр. Демек бул жерде there are конструкциясы колдонулат. Андан кийинки сүйлөмүбүз. They are a toy in the box. Бул жерде a toy жалгыз бир гана оюнчук тургандыгы үчүн there is a toy in the box. There is конструкциясы колдонулат. Биздин англис тил сабактарыбызды ЭлТР Билим Илим каналынан, Instagram, Facebook, TikTok баракчаларынан жана YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Демек, биз there is, there are сүйлөмү менен ырастоочу сүйлөмдөрдү, терс сүйлөмдөрдү жана суроолуу сүйлөмдөрдү түзсөк болот. Эң алгач ырастоочу сүйлөмдөр. Демек, бул жерде турат, же болбосо бул жерде бар дегенди түшүндүрүш үчүн биринчи бизде there is a, же болбосо there are сөзү кетет. Андан кийин what, where деген суроого жооп берген сөздөр кетет. Жана there is сөзүн there is деп отурбай there is деп кыскартып, апостроф менен кыскартып сүйлөсөк же жазсак да болот. They are сөзүн there are деп кыскартып, апостроф менен кыскартсак болот. Эми терс сүйлөмдөргө кетсек, тангыч сүйлөм же болбосо, бул жерде жок деш керек. There is no же болбосо there are no болот. Сүйлөмдөрдү келтирсек, биринчи сүйлөм. There is no computer in my room. There is no computer in my room. Бөлмөмдө компьютер жок. Экинчи сүйлөм. There are no books on the table. There are no books on the table. Столдун үстүндө эч кандай китептер жок дегенди түшүндүрөт. Эми бул тангыч сүйлөмдөрдүн конструкциясындагы биз кыскартсак болот. Албетте апостроф тыныш белгиси менен. There is no кыскартылат, there isn't болуп. There are no сөзү кыскартылат, there aren't. There aren't. Эми суроолуу сүйлөмдөргө келдик. Суроону бериш үчүн бизде to be этиштерин сүйлөмдүн башына чыгарып койсок, анда бизде суроо пайда болот. Мисалы, is there a, is there a, are there a, are there a. Сүйлөмдөрдү келтирсек. Is there a computer in my room? Is there a computer in my room? Мен бөлмөмдө компьютер барбы? Эгерде бар болсо, кыскача жооп беребиз. Yes, there is. Эгерде жок болсо, no, there isn't. No, there isn't. Эми көптүктөргө суроо берели. Are there books on the table? Are there books on the table? Столдун үстүндө китептер турабы? Эгерде бар болгон болсо, yes, there are. Yes, there are. Эгерде жок болсо, no, there aren't. No, there aren't. Эми келгиле чогуу бул сүйлөмдөрдү иштеп көрөлү. Кыскача тест иштеп көрөлү. Биринчи тест. They are
a chair near the window? A. Are. B. Aren't. C. Is. Which one is correct? Yes, here is correct. There is a chair near the window. There is a chair near the window. Бұл жерде there is конструкциясы қолданылады, себебі жалғыз отырғыш тұрады. Екінші сөйлем. There are in the bags. In the back. A variant. A pen. B. A lot of books. C. A book. Бұл жерде қарасаңыздар, бардығы сөздерді артиклі тұрады. Бирок бір ғана тура варианты Б болады. Себебі a lot of books болып тұрады. A lot of сөзі бізде көп дегенді түшіндіреді. Жана books сөзінде S мүшесі уланған. Демек, тура жооп There are a lot of books in the back. There are a lot of books in the back. Кейінгі сөйлемге келеміз. There are many toys under the chair. Варианттар. A. Is. B. Aren't. C. Is not. Бұл жерде ачқыш сөзге мани береміз. Ачқыш сөз many жана toys. Бұл көптік түрді білдіреді. Жана бұл жерде көптік түрді білдірүүчү жардамчы сөз aren't. Б варианты тура. Демек, бізде болады. There aren't many toys under the chair. There aren't many toys under the chair. Кейінгі сөйлемге кеттік. There are only one sandwich in the basket. Бұл жерде ачқыш сөзді көріп тұрабыз бі? Анда бұл жерде тура жооп қайсыл болады? Әлбетте is болады. Себебі one сөзі бізге жардамға келді. There is only one sandwich in the basket. Кейінгі сөйлемге кеттік. Бұл жерде суроону тура қойыш керек. Суроо беріш үшін жардамчы қайсыл сөздерді қолданабыз. Is, are, же болбосо are not. Бұл жерде a bird болғандығына байланышты қайсыл сөзіміз тура болады? Is сөзіміз тура болады. Is there a bird in the tree? Is there a bird in the tree? Кейінгі сөйлеміз. Бұл жерде дағы суроону берішіміз керек екен. Бұл жерде зат атош сөз жоқ екен. Демек, зат атошты тура таңдашымыз керек. Are there on the table book, a pen, pencils? Бұл жерде are there конструкциясы менен берілгендіктен біз S окончаниясы, S мүшесі менен бүтірілген сөзді табышымыз керек. Ал сөз бізде C вариантындағы сөз. Pencils. Are there pencils on the table? Are there pencils on the table? Эми сілерге тапшырма балдар. Бұл жерде тұрған 6 сөйлемнің қалаған бір сөйлемін алып, ал сөйлемдерді таңғыш жана суроого айландырып, комментарийге калтырсаңар болот. Сөйлемдерді оқып шығам. There is a book on the table. There are many trees in the park. There are a lot of shops in London. There is a computer in our classroom. There are many boys and girls in the park. There is a bird in the tree. Англис тил сабактарыбызды ЭлТР Билим Илим каналынын Instagram, Facebook, TikTok баракчаларынан жана YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Эми биз сабагыбызды жыйынтыктап көрөлү. Англис тилин кандай түзүлүшү менен тааныштык бүгүн? Туура айтасыңар. There is жана there are түзүлүшү менен тааныштык. Бул структура качан колдонулат? Кандайдыр бир нерсенин жайгашкан жерин айтуу үчүн колдонулат. Кайсы учурда there is жана кайсы учурда there are колдонулат? Эгерде жекелик түр болсо there is конструкциясы колдонулат. Ал эми көптүк түр болсо there are конструкциясы колдонулат. А суроо жана терс сүйлөмдөрдү айлантуу үчүн эмне кылышыбыз керек? Туура айтасыңар. Is жана a сөздөрүн астына чыгарсак, анда бизде суроо пайда болот. Ал эми терс сүйлөмдөрдү пайда кылыш үчүн
there is жана there are конструкциясынан кейін no сөзін қолдансақ, демек бізде терс сөйлемдер пайда болот. Биздин бүгүнкү сабак кызыктуу жана пайдалуу болду деген ойдомун. Англис тилин биз менен үйрөнүңүз. Have a nice day. Goodbye.